Manipurda President Rule Chalairapana, Hojik State Astida Oiriba, Fibamgi Warisim Purakpa Ngamloi Haina, Irom Chanu Sarmilana Fongdokre. Wafam Asi Chatlibata Sikitara Humdoida, President Drupati Murmuna, Manipurda Assembly suspended animation Tamlaga, President Rule Chatna Hale Haiduna, Lautokraba Matunda, Inkumja listing Anida, Malongi Bus Station, Amagi Manakta. Assam Rifles na nupi yaw na micham tara nung may nakapto na hatkiba tagdoki matungdagi Manipurda chalay rakiba Armed Forces Special Power Egg AFSPA listing ang mga chamapan yang kay nipa lokto kadabani hay bagi demanda Chahi tara taruklom chup na chara hendu na kongchan sila kibi irom chanu Sarmila na paugi agency amana hangba wahangi paukumpira duna fongdo kibani mahak na makatara duna chat liba tha astige tara humdoi dage channa halak liba lengak lon makal astimag Manipur gi miyam na pamde aduna union lengak na mangzil thana chathagadaba thabakti Lanjeng na duna relief camps sing da layrak liba miyoy singbo masa masagi mayum inkolda hanjin duna laibana oigani haike Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi damag tangay fadaba infrastructure sing semgat pagalonya na chawkhat pa purak na ba hotna gadabani hau kiba matamda President Rule Singh salai kiba adu democracy na piriba wahan tok sing manghan na bani haina su fongtoki Manipur da layriba fibam astida atopa mikhal ama pangthok panasu ahong ba purak loy masigi mahuta amaga Hazan na ba purak na ba hot na gadabani. Loina na Manipur gi Governor amadi Manipur gi ningthoga amato ay na tabag paikhat pa na chunggani haike. India mo Manipur na kaya matik chakot ani mga musibano. Ato ka India mo may natawray ba po sige. Manipur gi parja mo na masi. Loina no sinna ba kayo chapudo yung panga paling mo matam na para sa ning matam sa mo na kasi kudak telepi yung ay ko parja na yabang amloy. Isa sa mga na pawi yaroy kun nga pa phaba sumya yaroy. Aduga Manipur da NRC chuchana gadabani aduga Manipur ki integrity manche ka bhawa kai bi yaroy masi puna masi India government na responsibility Manipur sarkar ki responsibility puna maksu loina ma India government na pugadabani halu apan se thamjage ngasi ma thayei ma haiba pugada sarkar se sembi re haraga halagi palamba Manipur sarkar do lendal la henbiyo haiba apan se thamjage Manipur ki state government adu koiter center ni me makhada leira abani na ko kari tawgari habadani Sarai din ko rule lasbag ay ko asemo pamjade ba maram na ay ko na ngasi ma atu matam na gamen na atu thali tv di matam sida gamen na sebiraga ay ko may tele pak asi kang lay pak asi kun sinda ya ba ko tada do log di kayo miyam no kam dai ko na ay dei no sari hayo sinyam ko tamjari Atuba matamda janane administrative lang kopi baga loina na isal singbu kali maphago punga tawrobasu madu hanagi punsida micham ama koina adugumba lo bibi gatabani marandi aikoi si democracy ni aduga aikoi gi state democracy chachani maram asina kali masida aphabun het tawroba taragadi mama akoi amata lemna dairoi madu gi demakta chap chaba theng na aikoi madu da changjal kani unjang changjal laga chasu kanana bagi demakta aikoi honna jagani aduga masida kali gumba aikoi awa ana or asoi anam thula basu India government na madu bida bakta dai kubiyo harau Manipur sida ainingai leitana waba aduga yamna tarmon oiba situation of the Manipur se amta thoki daba haiba tai aduga Manipur da thuiba laibak thiba thodok se kanana su thoaningam dabadi yai adu masi sumai tawna thokpasi Ganatantra Chatpa India gumba khwaidi sauna Ganatantra successfully Chatliba Nipakni haiba India gumba karamba state amanta su ai hana thokki basu tade ai thom dawsu mande aro sumaina sum thambigani su ai thajadab tha kun henna sasal absi si bhauda Bharat Sarkar na Manipur sida yengiba miing haiba tare Dai Manipur da chap manaba party absolute majority laina Manipur state da thokriba thogdo awaba anaba sitheng mayam sigi marakta hoi akoi party na Congress party na shasan paiba matam dasu president rule suspended animation si masi thokidabadi natieba aduga situation sidi yam thina khenaba matamda thokiba haiba tare adu akoina asa su tawdaba aduga koi party gi di
मणिपुर की प्रजा सिंह की इंटरेस्ट मणिपुर की प्रजा सिंह ना पीआर पामोय अदुगा कोई पार्टी नसु मणिपुर दा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज तौबा हाइबसे यामना अरानबा खोंथांग अमा ओइगनी wrong policy ओइगनी कोई प्रेसिडेंट रूल पामदे अखोई कीबगी वा अमा मगी वा नते करिगिनो हाइबबो मणिपुर से हौखिबा चही था कुन हेना अवाबगी मथक्ता अवाबा तादर लाखपसिदा अमुक प्रेसिडेंट रूल थमजलगदी हेना अमुक वागद्रा हाइबसी अखोइगी वखन्नी अखोइगी पार्टी की वखन हाइब तारे हौजिक कंफर्टेबल मेजॉरिटी ओइदना बीजेपी मनुंगदा लैरिबा सिदैदा अमुक लास्ट मिनट ता हाइब तारे ऑनरेबल गवर्नर ना अखोइगी निथोइरक सुबा असेंबली की तरक सुबा सेशन कौदना अदुसु हयेंग तांग तरासिदा सेशन गवर्नर ना एड्रेस तौरगा सेशन हौगदबसे ngasiगुम्बगी लेट इवनिंग दा चीफ मिनिस्टर से कौरगा तौरिबा मौंग तौसेबा अदुगा हयेंग सिदैदा चलो रिजाइन तौरो हाइबा इटिसुट मतासे होय पार्टी की खेनबदी लेरंबा याइको democratically elected government amada yengiba center की मीटिंग से मसी आई हानसु थमजखरे मसी यामना खांगबदा वाबा हाइबा तारे करिगिनो हाइबबु मणिपुर की democratically elected government हाइबसे सिदा लैबा elected government कांग्रेस की ओइबा याई बीजेपी की ओइबा याई मणिपुर की प्रजा सिंह की मैंडेट नेबा मणिपुरी दलरिबा प्रजा मी लाकुंठा हेनबसी की मैंडेट क्लियर मैंडेट पीदना सासोन तौरिबसे मसीबु रेस्पेक्ट तौददना मोइना हौखिबा सही खरसिदा येंगइबा एटीट्यूड मतासे मसीबुनी अखोइना खांगदा यामना वायना हाइबसे ngarang president rule imposed over maybe animated suspension for a period of 6 months. 15 का सूप मसीदी तुम automatic ताबने भारत की संविधान की constitution की article 356 ने बा मधु की मखादा animated suspension 15 सू था मसिंग 15 सू मसी तुम automatic ताबने लो आइना मसी लाक्षरी सिदी करिगिनो हाइबो officially ngarang order thogsu Manipur dadi ahidi yam kuire na khalle president rule unofficial oiba president rule se karamba state ta karamba leipak ta hanguragana article 355 se chanadi haiba adu sidaida chief minister democratically elected government amagi chief minister amana Delhi Saluraga Home Minister Unaraga Halaga Yapota Tampak Sina Labour Government Sina Saswan Taubatare Singna Home Minister na Taubatare Haivisibu Karamba country the Karamba Laipak the Karamba State Sumaina Chatna Basi Akoida little knowledge Labor or Bay Mashigum Shakoi Sukta Tadi Madudani Akoina Sigi Itisut Hujik Ladiba Union government ina yengiba Manipur ki praja sing da yengiba mi yengse masi yamna hanthana second class citizen dawna ubra natragana Manipur ki praja sing se akoina tawningba tawraga loire haina kanra ada recently matamdugi chief minister sa dum hai yengu article 355 adudagi het Haukiba May 3rd, 2023 Toning the Batodok to Tokre, Manipur. Next year, if I remember is correct, next year for the gate Adunani Akoina Mashe Government of India gi well pre-plan Amahan Mangjona Taubran Harsi. May 3rd, Labuk Tiba Todok to Tokre, Toning the Bado, May 4th,
security advisor DGP ni singba hana plan tawrga hana dagi bu hapaga lehrab jala koi du wandana hapsele adudagi di democratically elected government ama leiriba government do madugi chief minister su home gi in charge weriba adudagi unified command lokto e haibisibu si tabada koi di tabada masi yamna wayaba maseba madudagi sum makha chathrakуда kona di lot pa yadam ni na ai law and order si di state ki subject ni bharat ki संविधान na piba constitution na piba madugi provision ki makha da law and order si di state ki subject ni haidna opposition na parliament da state assembly da aduga sida state da mayam na launar pa haibitare even launar patana tana bharat ki supreme court na ba manipur da law and order si state subject ni adu state subject se law and order si totally fail were even constitutional machinery sing si collapse tawre na supreme court ta haina akanda da di law and order di center na paibani state di a mere civil administration na paibani haisi sigumba BJP ki शासन से मसीदने बा अखोइना कांग्रेस की कर्मी अमा होइना अखोइ एजे मणिपुर की द पोक्सबा मणिपुरी अमा होइना अखोइ ताबदे यामना वाई खांगदे यामना वाई अदुगा येंगिबा मणिपुर प्रजा सिंदा येंगिबा मियेंग से मसीदी टॉलरेट तौबं ngमोय अदु अखोइना आशा तौवी करिगिनो कांग्रेस ना PR पामदी हाइबिसे हौखिबा हंदकी ताम हाइबा तारेने लाइबा ताम हौखिबा ताम हाइबा तारे हुजिकसु चथरिबनी ताम से हंदकी लाइबा मार्च दा चाही अहुम कंप्लीट मपुंग फादुइने 27 early part of 27 adu daiduda चाही मंगा कंप्लीट वइगदबने अदुना हुजिक थोनिंगदा बथौदोक थोक्तना हुजिक लैरिबा मयाम मणिपुर सिदा थोइबा मयाम सिगिना किबा मयाम अदगी हुजिक मई मी कुन कुंथ्रा हेंगना होयर बाउट खंगदबा इवल कमन बाबू की इशू लैरिबा मयाम अदगी रिलीफ केमदा येन योकपदौना लैरिबा मयाम से मणिपुर की प्रजा सिंह ने क्लियर मैंडेट पीरिबा बीजेपी की सरकार से पीआर थंबीगनु अनोबल लीडर मा विदाउट फर्दर डिले हापीरगा सरकार दो कंटिन्यू तौबिरगा हौजिक डिस्ट्रिक्ट अमगा समना बै याददन लैरिबा इवन कम्युनिटी खरगी हाइबा तारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगदो assembly da khana naina bachidai da attend tawba ngamdriba adigi maruina relief camp da leiriba thousands of thousands labor relief camp da leiriba mayam singse masi mai magi respective mana leijaram mafam do hanjanna ba tahonba pami manipur da shanti pami sarkar na matam chana magi तौहम थोपा ड्यूटी तौदबा अदुगा सेक्शन थौरांग लौकट तबदगी सरकार न सोइबदगी मसिगी इरांग से थोखिबनी मतम चाना मदुगी सरकार सिना मागी लॉ एंड ऑर्डर ngakpham thokpa ngasai honorable leader na thambiramba constitution na piriba magi provision haiba tai state sigi chief minister amana the home department na law and order ngang na bo honabada tawun thoku mathau da toramagadi ngasigi thoiba laibam thiba prithvi da khangnaraba haiba tare sigumba to wathokse thoamoi haidna ai ngasi su ai thamjage ai khoi huzik leiriba situation sida haiba tai bharat sarkar na khoi manipur se kaisu leitana khalle bisidi mayam na sodum hena khangbire ai masi panjaningi madugi khudam amadang aina handak sum yengjabada haugi ba adugum ba 2023 gi megi ta ohum thokram batung haiba tai 2024 mathangi chahi gi parliament session da haiba tai budget session da president ki address ta koi president ki address haibis karino
मैम खबीरे स्टेट असेंबली गवर्नर की एड्रेस पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की एड्रेस प्रेसिडेंट गवर्नर की एड्रेस की अर्थदी करीनो है सरकार तौरब थबक हुजिक चथरीब तुंग तौरकदब थबक पॉलिसी प्रोग्राम ताकदुबनी प्रेसिडेंट एड्रेस गवर्नर एड्रेस एड्रेस मणिपुर मई हूं चाप हौरखीब मे की तांग 2023 की 2024 की भारत की बजेट सेशन तौबद लेपाक्सीद थोब थौदो वाथोक कया की मतंग चौखट थौरांग की इशू कया लोसनबी तौब कांद वाई पनखीदे अखोई खुदिंगमना खंगी मदुसु दैट इज ए बिग एग्जांपल सेंटर अखोई मतिक मिराइबने है हंदकसु मयाम खंगनी USA की अखोई पृथ्वी ख्वाई सुपर पावर ने प्रेसिडेंट हंदक नौना अमुक अनिरक सुबोइन प्रेसिडेंट खलब डोनाल्ड ट्रम्पना माना मागी स्पीच है पृथ्वी थोब थौदोक वाथोक मैम सिगी मणिपुर थौदोक निपान खंगटपगी मणिपुर थोब सिगुंबा मे की तांग 2023 हौरखीब थेंगरीब लाइब थौदोकसीसु USA की पावरफुल प्रेसिडेंट पनग्रबने बट हंदक की पांथोखीब चथरीब ngarang tang 12 dagi postpone torga March की tang 10 dagi अमुक हौरगा April की tang 3 फाव चथगदोरी पार्लियामेंट सेशन से मसीगी चाही अमगी अहांब फंबा सेशन ओइबनिना प्रेसिडेंट एड्रेस ता अदुगुंबा सुपर पावर ओरिबा USA की अनिरक सुबा नौना खलब प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रम्प ना पृथ्वी थोब थोदो वाथोक निपान खंगटपद मणिपुर की यावरबसे भारत की प्रेसिडेंट एड्रेस मचेत पनदे ताकपदी सीरियस साथीरब पृथ्वी पुंबना खंगनरब हौरब लाइबक्थीब थौदोकसे प्रेसिडेंट की एड्रेस हंदक की चहीदसु यावदब हाइबसे ताए अखोई मणिपुर से कईसु लेना खंदे खुदिमक कनानो नो हाइब तारगदी मतिक चादब मीना लुचिंब अदुगुंबा सरकार बीजेपी ना मसिंग यामे हाइदना होय इलेक्शन दुबुदी प्रजा की मैंडेट ने हाइबगी वानी इलेक्शन हौगिबा 23 सुब इलेक्शन करम हाइना इलेक्शन तौगी चिंग अमसुंग तमदा करम हाइ तौगी मयाम लोइन खंगम गातनी अदुना अदुगुंबा मथों मरम खंगदबा हाइब ताई मतिक चादबा फिट ओइदबा अदुगुंबा मियोइसिंग लीडर ओइरगा सरकार पाइबा अदुना मतम की लाप इशू सिंग थौना फना सेंट्रल लीडर सिंग प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर प्रेशर पीरगा थोलइब थौदोक्तुगी मतांगदा अचुमरान सिनी अदुनी अदानी हाइदना कन्विंस तौब ngамदबा भाग तहानबा ngамदबा अदुगुंबसिंग अदुना मरम ओइरगा मधुगी थौंगदुना मरम ओइरगा अखोई उसित्तबनी हाइबसे आई मसिमा आई थमजगे।